स्वन्ति नख झझ धाथे हलिमे नेपामी पिनिगु जीवन न झझ ठामा स्वन्ति नख व नुद नेपाल सम्बत चिन्चस व पिछ दयलस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या फितुना समाजसेवी विश्वरत्न तुलाधर ख्योकेब सोन्ती नख व नुद छिन्छस व पिछ दयालस्ता सकल नेपामी पिण्ड सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भितुना सोन्ती नख झ धाथे छिकपिनीको जीवन न झ धामा युरिकाजी कसा पिके स्टोर बुराङख्यो सुन्ती नख झ धाथे हलिमे नेपामी पिनेको जीवन न झ धामा सुन्ती नख व नुद नेपाल सम्बत छिन्छ सव पि छदया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायुको भिन्तुना चिरिक शोभा ताम्राकार ख्योकेब स्वन्ति नख व नुद 1141 लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना स्वन्ति नख झ धारे छिकपिनीको जीवन न झ धामा मञ्जली तुलाधर खुशीबु नयाँ बजार सुन्ती नख झझ ढाटे हलिमे नेपामी पिनेको जीवन झझ ढामा सुन्ती नख नुड नेपाल सम्बत छिन्सस व पि छडय लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना ज्ञानी शोभा तुलाधर नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजी बाँसबारी सोन्ती नख व नुद छिन्छस व पिछ दयालस्ता सकल नेपामी पिण्ड सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भितुना सोन्ती नख झ धाथे छिकपिनीको जीवन न झ धामा दीपक रत्न तुलाधर मोडर्न नेवा इङ्ग्लिस स्कुल लालदरबार स्वन्ति नख झझ धाथे हलिमे नेपामी पिनिगु जीवन न झझ ठामा स्वन्ति नख व नुद नेपाल सम्बत चिन्चस व पिछ दयलस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या फितुना प्रकाश वीर सिंह तुलाधर लाजिमपाद सुन्ती नख व नुद छिन्छस व पि छदया लस्या सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायुको भिन्तुना सुन्ती नख झ धाथे छिकपिनेको जीवन न झ धामा बेनी शोभा तुलाधर लेडी नमुना टेलर्स कमलाक्षी असन स्वन्ति नख झ धाथे हलिमे नेपामी पिनेको जीवन न झ धामा स्वन्ति नख व नुद नेपाल सम्बत 1141 लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना सरोज काजी तुलाधर गुडविल फाइनान्स हात्तीसा सुन्ती नख व नुड नेपाल सम्बत छिन्सस व पि छडय लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना सुन्ती नख झझ ढाटे छिकपिनीको जीवन न झझ ढामा प्रमोद मानसिंह बनिया प्रकट ड्रग्स स्टोर्स टेङ्गा सोन्ती नख झ धाथे हलिमे नेपामी पिनेको जीवन न झ धामा सोन्ती नख व नुद नेपाल सम्बत छिन्छस व पि छदयलस्ता सकल नेपामी पिण्ड सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या फितुना अजय रत्न स्थापित होटल लुम्बिनी गार्डन न्यू क्रिस्टल लुम्बिनी नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगो जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खलबला दुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका दिमते हरेक बुधबार सुतोसिया चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उड्या स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक Nuga ya khanda ko Nepal
शिलालेख ताम्राकार शिखराकार वो सिंदूराकार बनिया वो शिलाकार कुको स्वाम स्वापी बढ़ जाने का जगमगू देखा मीझी छदू है घर में छदू है भाषण छदू है बाजने समाज गुंगू स्वाया माथे अनवयपी उड़ा जीपी उड़ा जीपी उड़ा जीपी जोजुलोपा सम्राज्ञी संचार रेडियो उपत्यका चेना सभापतिको मेगा भिनाचना देवी सकल यनामी भाजु मेजु पिन्ट दुनुगला निसेन लस्कु सेना चना टुगु ज्याजो उदास ज्याजो छ रेडियो उपत्यका चेना सभापतिको मेगा हर्ज परिकल्पना उडा समाज न्यबय कठन याना वइचुङु टुगु उदास ज्याजो छिकपिस हरेक बुधबार सुटोस्य च्याटटा एलोनिसेन गुटिते इ तक जीविगन लादरलिसे याना वइचुन दिगु ज्याजो खटहि टुगु ज्याजो छिकपिस रेडियो उपत्यका चेना सभापतिको मेगा हर्ज तरंग रेडियो उपत्यका या बेबे जतुङु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाके लिसे radiopateka.com.npn हलियङ गए टुगु ज्याजो न्याजा दिगु ज्याजो खट अवश्य न ठौया उडास ज्याजो सचिव कुइ खुगु ज्याजो रुपे छिपुनिने आइ चुनाउ जुल ज्याजो उडास थासत उडा दिगु हरेक ख हेबेगु आजुकाया हे टुगु ज्याजो झ्याका चुनाउ जुल लिसे आचिक पिन्ट नक्टिन हे क्योगु नेपाल सम्बत जिन्जसा वो पी छडयाजी एकैको जी भिन्ट्रन देशना चुना चिकपिने जीवने सुख शान्ति व समृद्धि जयमा नौडा नप अलिठो भिन्ट्रन नप सम्बन्धित ज्या पवित्र कसाना हालाजीको छको मे चिकपिने यानि वेट नगुजुल ठौए ज्याजो उडास ज्याजो हे अक्ले नापांगु बोकना नु कथन है नु जुया मै नु दया नु भितुना नु कथन है नु जुया मै नु दया नु भितुना भितुना दु भितुना 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 या साइना जिने बामे वइचोना सामदु गुमसिके गति वो लदुछि को खनी तुति सामदु गुमसिके गति वो लदुछि को खनी छो कुछि कालो तक तर पंकन गुम न्यावनी न्यावने न्याहे वने वा छने झीले दिना पंक न्यावन ने बुझन है न्यावने वा भीतुना भीतुना दु भीतुना भीतुना या सोइना नु कथन है नु जुया मैं नु दया नु भीतुना नु कथन है नु जुया मैं नु दया नु भितुना जेवा थुग कथा आज थी व्युपलापति छीने जेवा थुग कथा आज थी व्युपलापति बुलहुन पा मुसहुन लेब्यो जी गुहे दुने या जती जान तक ना देश या धन खाधका नुगला तुना
नि पुस्रंगोली लोको भाग मेडुंगा हानस कचिक मासको सेना छ ज्याजो कट उडास जि कचिक मिन्या कामी बिगेन लादर ठोका रेडियो उपत्यका चेना सभापतिको मेगा हार्जा परिकल्पना अवश्य न उडास ज्याजो या ठौन्छ जतियो गुइ खुगु ज्याजो जनवैचिनको दौरान ज्याजो जे दबे ढापाङको पेटु ढापाङको बुढा सर दिस मत डबुले उडा समाज विधि ब्यारे ज्या खटले चिकमिन्याने हैचुनको झुले ठौ चिकमिन्द लोचन तर लादर पाके मत डबु नेबेटेउरु दास वेकन नेबै दिगु ठौया मत डबु ज्याजो हेने पाके उनी ज्याजो उडास ज्याजो छ सकसित मच उडास मार्फत मच डबोनियन जन्दी सकल केजका लस्कुसदु आठौं जी तम मया यवेटनौदो आ वो मया ठौ मसिका ठौ मया कनाइका मया ठौ मसिका कनाइसा जोजल्पा जिउ ना सृष्टि तारा तुलाधर ख जी कक्षा 8 बना चनो जिउ विद्यालय नाम आदर्श विद्या मन्दिर ख जी किला गल्ने चोनी जिउ म्यौ म्यौ कलापी आहावन्यु र मापिन्द सेवा याउ ख धन्यवाद मापिन्द ग्वालिया होला किला गल्ला गन्ठा छे वनेमा चुकरा ह था जैनी बन्यो बाइक थमा मापिन्द ग्वालियामा जाय होला त सम आ मया जान्छु बाखनी जुदो होला हजुर ओ बाखा छने ओ बाखनी म जुजु पिन्यो ख म होला हजुर होला अनि म जुजु पि अले चिक्चा बालाउले नाप्लायो अले ओ इपि जुजु पि रठे चुना ओ इपि चिचा बालो ल जुली वइट ल टोटा बि मखला ओ के बाखा म होला बिस्तारी कनाइ नि बाखा निम छन न दाइसा निम जुजु पि छनु वाराणसी देशमा जुजु रठे चुना थगु देश या गामे चायु वना चुना व थगु देश या सीमाना थेन अन ल बच्चा चिब्या गु ल रठे चुना वना चिब्ला गु उखे कौशल देश या जुजु न रठे चुना वया चुना ल चिब्या गु जुली ठुके चमा उखे वे मछि निम थथगु देश या जुजु पि जुल सारथी पिनी छुया जुल कोराल जुजिया सारथी न थाल पासा हो रठ्या जिमी ग्यो जुजुदु थजागु खे जुसेली गुम जुजु उमेर थकालिन गुम जुजु या राज्य आपादु सोत यागु सोसा निमेष्टिया उतिगा अथे जुबेला वाराणसी जुजिया सारथी न्यन पासा छ जुजुया सहनशीलता चला बला गथेस अले कोसल जुजुया सारथी न थाल जिमी जुजु तो काली पिन्त तमत्याकी ज्ञानी पिन्त ज्ञानी जुयाट्याकी मबी पिन्त भी जुयाट्याक मबी पिन्त मबी जुयाट्याकी भी पिन्त भी जुयाट्याकी थज्यागो गुणडुम जिमी जुजुयो ल टोटाब्यो ठोख न्यना वाराणसी जुजुया सारथी न थाल आमला न्यामा वाराणसी जुजु सारथी न थाल आमला सहनशीलताए गुणे मक्तनी आन्य पासा जिमी वाराणसी जुजुया गुण ताका व यंकल जुजु जिमी जुजु तस्क धार्मिक पूर्वक राज्य याना प्रमुख जिमी जुजु न्याय पूर्वक राज्य याना प्रमुख जिमी जुजु तो काली पिन्त शान्त जुया मैत्री पूर्वक याकी नुगस्या पिन्त दान बिया ट्याकी मखुगु खलाई पिन्त सत्यगु ख याना ट्याकी मभि पिन्त भी जुया ट्याकी वाराणसी जुजुया सारथी खनेना कौशल जुजु ओहो वाराणसी जुजुला जिसे तस्कशील दुमह गुण दुमह जुया छन तका मति तया थम सारथी नाक निम रथ वा वया ल टोता बिल लिपा निम जुजुपि थथगु ल लिना वन सुबे बाख कोचाल कोचाल खला आ चाहिँ सहनशीलता दुम असत्य सत्य ट्याकी म नुवासा पिण्ड दान बिया ट्याकी मसु गुने टर्मन्छ खला ठबाख खके मको खला ठो बाख न ठयाले शिक्षा बियाचौ राछि स ठिला ठ मै बाख कोया चाल आ मया न दिपालिपा न थम न बाख चया निंक्यु कुटया भने थम मसा मा पिंगे बा पिंगे बाजा किना चेउ अलेको खलमबला यान्चन्यु नि आजि दाचा कनानि खला आ ठो सुन्ति टुंगा हलिन्य वा डबो पाकी मस्ते साहित्य सम्मेलन
जुली जी मजा डबली पाका बि पेमो मजा पिस बोटिका ओडोका वो चाहिँ अनलाइन न वेबले टेस्ट न किन्यु जु नि थाथा न्याना चन्की जिस मे पिन्यु न न्याना चन्मा मे पिन्यु न बना चन्मा हला मेप्सन चोइ चौ बना चन्यु मेप्सन धाउ ख न्याना चन्यु बामा लाउ ख अथि न्याना चन्ले हाट न वजाया मास्टर वे थपिन थासे वे गासे को सुबादु सिस्तार न हना हना न के वे त कुटय नि का यको सुबा मयो मचा डबु जाजो ठने को जाउ जी यको सुबाद चना लोचुन तारा तुला रजुयात वेकन मतदबु जाजो बालकन हिबैदिला अले ओ मतदबु जाजो न चेकपिन तना चुक ठाए हौसला दज थ मस्त नेपाल भाषा खलाग्यो अले मस्त तन ठुक ठाए उडास जाजोले नेबेगु चेकपिनको मन दुख इच्छा दुख खस उडा समाज स्वपुटय दितन जी इना त्यासे अरछि बता हगु दिपा पकेउने दिपाटुका ठुगुवाया उडा गतिविधि जना वेगु जी जाजो उडास जाजो स जबदेखि स्कुटर आयो सापले स्कुटर त केटीको लागि हो भन्थे त्यसपछि युनिसेक्स स्कुटर आयो यानी केटा र केटी दुवैको लागि तर आजसम्म कसैले यो स्कुटर फ्यामिलीको लागि हो भनेन तर प्राय हेर्नु भयो भने स्कुटर चलाउने चाहिँ फ्यामिलीको सबै हुन्छन् बुबा आमा दाइ भाइ भाउजू सबै त्यसैले हिरोले ल्याएको छ नेपालकै पहिलो फ्यामिली स्कुटर हिरो डेस्टिनी 125 जसमा छ गजब पावर र i3s प्रविधि बाहिरै तेल हाल्न मिल्ने ठाउँ टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन जस्ता आकर्षक फिचरहरू तपाईको फ्यामिलीलाई पर्फेक्ट फिट हुने गरी हिरो डेस्टिनी 125 मेरो फ्यामिलीको नयाँ मेम्बर सुन्ती नख झझ थाथे हलिमे नेपामी पिनेको जीवन न झझ ध्यामा सुन्ती नख वो नुद नेपाल सम्बत छिन्छ सौ पि छदया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य वो दीर्घायुको भिन्तुना डाक्टर रूपज्योति कसा नयाँ उडा समाज परिवार सुन्ती नखा व नुड नेपाल सम्बत छिन्छ व पि छडय लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना सुन्ती नखा जाजा थाथे सिकपिनीको जीवन न जाजा ढामा द्रव्यमान सिंह तुलाधर भाइ राजा साहु संरक्षक उदय समाज स्वन्ती नख झझ धाथे हलिमे नेपामी पिनिगु जीवन न झझ ढ्यामा स्वन्ती नख व नुद नेपाल सम्बत छिन्छ व पिछ दयलस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या फितुना उदय स व्यवस्थापन एवं एडिटोरियल पूजा सुन्ती नख व नुद 1141 लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना सुन्ती नख झझ धाथे चिकपिनेको जीवन न झझ ढ्यामा नेपाल जनरल मार्केटिङ परिवार सुन्ती नख झझ थाथे हलिमै नेपामी पिनेको जीवन न झझ ध्यामा सुन्ती नख वो नुद नेपाल सम्बत छिन्छ सौ पि छदया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायुको भिन्तुना ग्रान्ड सिटी हस्पिटल एन्ड क्लिनिक परिवार सुन्ती नखा व नुड नेपाल सम्बत छिन्छ व पि छडय लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना सुन्ती नखा जाजा थाथे सिकपिनीको जीवन न जाजा ढामा शाकार ट्रेडिङ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड परिवार नापाङकुसी बजाको डिपाडुङका हानाचका सिक्किम लस्कु सियाना चुना जिख सिक्किम ज्याकामी बिगेन क्लार ठोक रेडियो पत्रिका चैन सफुटेको मेगाहर्ज तरंग अलि ज्याजो खट उडास ज्याजो हरेक बुधबार सुट से चटटेलनि चाहिँ गुटेटे इ टक जि बिगेन क्लारले चाहिँ नेना वे चुना दिगु ज्याजो खट ज्याजो रेडियो पत्रिका चैन सफुटेको मेगाहर्ज परिकल्पना उडा समाज न्यभएको ठ नेना वे चंगु ठगु ज्याजो हरेक बुधबार सँग सिक्किम यानी ठेक वे चुना सोनिकले व्यापक रूपमा कोरोना खण्डै चगु ठगु इले थाइटा गुगठम भालीगो अलि थाइटा गुगठम सचेत यागु दायु खैन जी हौ सचेत जी मागो आवश्यकता बोल्न वइचंग ठगु नि नि हानच कइना पेन्जना मामक छेना प्यामोए ले थाइटा गुगठम सुरक्षित या फुक्क सुरक्षा या सावधानी अपने याना जको छिन प्यावे ठगु इना पेसे ठगु आया उडा बुख जने बाकी हुने ज्याजो उडा से ज्याजो
छनोए अनि मागु नख फरक फरक दिने हन नेपामी पिनिगु ताजिगु निगुगु नखय रुपे कै वइ चंगु सोन्ती नखय चले नेवाटे डठी नख ठठवे चलन कठ फरक फरक दिने हनेगु ज्या यागुडु ये आपलो नेवाट से कार्तिक 30 गते आइतबार लक्ष्मी पूजा मंगसिर 1 गते सोमबार महपूजा व मंगसिर 2 गते मंगलबार किजा पूजा यागुडु अठे यले नेवाट से दासा कार्तिक 29 गते शनिबार लक्ष्मी पूजा 30 गते आइतबार महपूजा व मंगसिर 1 गते सोमबार किजा पूजा यागुडु नेपाई यंक या सकल नेवाट से छनु हे तिथि बहनी लक्ष्मी पूजा महपूजा व किजा पूजा या मागु ठासे ठाउँ वया नेवाटे डठी नेवाटेगु साजा नखै रुपे दय चंगु सोन्ती नखले ठुक्सी न तिथि मिट्या गडबड ठुक्ट जो वंगुडो महपूजा बले मंड चाह पले दु पोटा चया उकिया दिने आखे वा मै मुआ ता आदि अन्न चाहिका उकिया दुने चिक मंड ढका चकलक थाना चा छचा चा केगु याना महपूजा हनेगु यागुडो सोन्ती बले नेवाट से छनु न्यये छेछका बठिला सुचु कुचु याना झ्या लुखा आदि थासे स्वामातया ठपिन पूर्ण रूप निसी याना बहनी छेछका मततया लक्ष्मी देव सालहया ठठगु ढुकु या लक्ष्मी देव याट पूजा यागुडो ठुक्ट हे लक्ष्मी पूजा कने खुनु म पूजा व कौस खुनु किजा पूजा याना सोन्ती नख कोरोना भाइरस या महामारी या डठिन हनेगु यागुडो म पूजा बले उडा तसे ल जागु ख टुफी हासा लोम याट तक मंड चया पूजा यागुडो अस्त मंड डेका ठिठी देवपिन्त देशत तासा उगी पुण्य आपन डुगु कठ कैटगुली ठुक्टय ज्यान यागुडो ठुक्टय ठुगु ज्या शान्ति स्वस्ति सर्वत्र मंगल जुइगु कल्याण जुइगु कठन कैटगुडो फलफुल थे स्वच्छ जुया च ढागु खोसी थे टिसिमिसी ढागु तसी थे पवित्र जुइगु क्वेस्वा सुको मची थे झिगु शरीर शिथिलता मजुइगु दिन दिन च्यागु खेलु इताले मिखापिया दृष्टि साधन याना ठागु मया तेज सदापि बोया चनिगु यान वइ चंगुदु ठुक्ट हे पंच ज्ञान स्वरूप न्याटो हनाटगु कोखा पंच स्वरूप या जजंग कोखा कोखाया शरीरे दैचंगु तेज यात सदा दृढ स्थिर यागु आदि सक्ता ख छिगु महपूजा व किजा पूजा या दर्शन दुनिया दैचंगु ख ख ठी खला पुचा पिनी भिन्तना काल बिल ज्याझ नेवाटेगु ठी खला पुचा पिन्स सोन्ती नख व नुडय लस्ता भिन्तना काल बिल ज्याझ छी कठ यागु यागुडु गुल्खे नेवा खला पुचा तैस भर्चुअल अनलाइन पाखे भिन्तना कालबिल्या ज्याझो न्याकेगु यागु दुसा गुलिसन म मनुट जक बोटिकया सामाजिक दूरी कायम याना भिन्तना कालबिल यागुडु ठुक्ट खलपुचा या गोसाले भिन्तुना कालबिल यागु ज्याझोले सुख समृद्धि कामना न यागुडु नेपाल सम्बन्ध नुद राष्ट्रिय समारोह समिति 1141 या गोसाले ठुगु डे कोरोना संक्रमण या हुने बसन्तपुरे डे दस सभा यागु लागे संखतर्या ज्वाताव किपा बजा यागुडो नुडो क्यंगु डी कछला ठो पारो खुनु सोमबा सुथस्या सुथे बसन्तपुरे वइगु संखदर साख्वा या ज्वाताव किपाटे ठिठी व्यक्तित्व पिन्छ सामा कोखाका नुड हंगुडो ठुक्टाए नुड राष्ट्रिय समारोह समिति नुड नेपाल सम्बत 1141 ठुगुडे कोरोना संक्रमण या हुने याना बसन्तपुरे डेन्दस ज्वेचंगो भिन्तुना सभा व जुलुस स्थगित याना सामाजिक दूरी कायम यासे नुड कछला थो पारो सोमबार खुनु सुतस्या गुतात्या इले ये राष्ट्रिय सभा गृहले सामाजिक दूरी कायम यासे भिन्तुना सभा जक यागुडो ठुगु ज्याजोले सदाथे प्रधानमन्त्री मु पहा कठ झाइदिउ खसा पहा कठ नुद समारोह समिति या सल्लाहकार पि व प्रतिष्ठित व्यक्तित्व पिन्त उपस्थित ज्यादिगु ख ठुगु ज्याजोले मो मनुटेट जक बोटिदु ख ज्याजोले ये सांसद पि प्रदेश सभा सांसद पि मेयर उपमेयर वडा तेछे नेवा आन्दोलन या सक्रिय व्यक्तित्व पि नुद समारोह समिति सल्लाहकार पि मूल समारोह समिति दुज पि पत्रकार पि लिसे विशिष्ट व्यक्तित्व पिनिगो सहभागिता दुगु ख ठुगु ज्याजुले डक्ले नापा नेपाली राष्ट्र में
नेवाटेगु मंका में जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ जो चोयाडिगु नु दया पिन्तुना में हैका लस्कुस यागु दुसा मु पा पाखे नु दया लस्ता ट्वा देवा चाका नुगु दया लस्कुस यागु ज्यायागु ख राष्ट्रिय सभा गृहले जुगु थुगु ज्याजो हली न्यङ्क चनाचोपी दठी ठ्याङ्केगु निम्ति टेलिभिजन एफएम युट्युब अनलाइन पाखे प्रत्यक्ष प्रसारण न यागु ख किजा पूजाय छगु पौराणिक किम्बदन्ती यमुपुरी मर्त्य मण्डल नेपाय सोनिगले यमराज चाहयु वया कार्तिक शुक्ल द्वितीय खुनो यमराज छम सिकिस्तम मनोयत जना यमपुरी ल्याहा वनि त्यबले व मनोय तटमस्या पना किजा पूजा सिमडेक यंगे दैमुखो ढका ढागु जेचन लक्ष्मी प्रतीक म्यामचा ढागु ज्या यमराज नाइ नास्ति यागु खौन मजुल अल तटमस्या किजा पूजा याबले महपूजा विधान कथा किजा पूजा यागु जुल ठुकी प्रभावित जिया यमराज छिमकिजा बाहेक मेगु छुफने फ ढाबले तटमेसा चलाखी पूर्वक थटे ठोम मण्डले चोङ्गु चिक मण्ड मगतले ग्वेसा सुखु मगतले जिमकी जाय ख्वा स्वे दे माटका ठागु जेचन लिप यमराज चिक मण्ड ग्वेसा गबले सुखु गनी रका पिया चोचो हे यमपुरी लिहा वन लिबा ढुङ्गल अलि किजाय तता म ठठे डेन्डस झाया बिचाया न डी माला टका ढागु जेचन अलि यमराज विवश जुया वय किजा मेस्त तोटा वंगु जुल ढैगु लोक स्तुति दय चंगुदु नुदय सांस्कृतिक रैली उडाटेगु बोटी हरेक नयाँ नुदय लस्ता ठन्या बसन्तपुली नुड खुनु नेवा टसे ठाठगु नेवा एकता भोइगु कठाया पिन्टुना सांस्कृतिक रैली पिठना वैचंगुदु तर ठुगुदे कोरोना भाइरस महामारी हुने रैली पिठनेगु वातावरण मध्य वंगुदु उगु रैली नेवा समुदाय ठिठी जाते खला पिन्सन बोटिकागु यानचंगु दुसा ठुक्टा बोटिकागु झोले उडा समुदाय ठिठी थरिया पिसन ठाठगु बाज गुला बाज सहित थाना सक्रिय रूप बोटिकया वैचंगुदु उडा एकता न्हेवेगु कठन ठुक्टा ठिठी थरिया उडा तसे मन बिया बोटिकागु ज्या झ्याक वैचंगु ख समाजे ठागुन अस्तित्व स्थापित या नाते या निन्ति उडा समाज ठागु समुदाय दुनि ठिठी कठाय ज्या झ्याका वठे ठुगु सामूहिक ज्यान छौ महत्वपूर्णगु ज्याय रूपे स्थापित ज्या वैचंगुदु समाज हरेक वर्ग पिन्छ ठाठगु अस्तित्व समाज संरक्षण या नाते या निन्ति सामूहिक ज्याखे ध्यान बिया क्रियाशील जुया सचेत तायत अग्रस्थाने तैचोनि मागु नितान्त आवश्यक जुयचंगु वाचाका हे रैली बोटी कया वैचंगु ख ये परंपरागत रूपे स्थापित जुया वैचंगु श्री कुमारी चाइको थने वो कोनी अटवा थाबा चाइला ठुगु टवा प्रति अपनत्व बोध याना ठुगु ज्या जुया वैचंगु ख ठुक्टय ज्याखे उडा समुदाय गुंगु थरिया छु खल पुचय व्यक्तित्व पिन्स बोटिकागु ज्या जुगु तैगुन नेवा समुदाय यात हे तिबो बिया वैचु चनेगु निन्ति ख नु दया भिन्तुना रैली न्यत या तुलाधर तैगु गुला बाजं खल मरुया ताम्राकार तैगु गुला बाजं खल टेबाय शिखरकार तैगु गुला बाजं खल जनबाय कसा तैगु गुला बाजं खल असम बाजं गुठिया गुला बाजं खल पिन्स सक्रे ताकेना बोटिकया उडा सभ्यतायत परिचय बिगु ज्यान ज्या वैचंगुदु आपलहे जातीय खला पुच पिस बोटिकय वैचंगु थुगु रैली जातीय खला पुचय विशेषतायत न चिन्तन यागु आधार थुकी चुलाना वैचंगुदु नुदया सांस्कृतिक भिन्तुना रैली नेवाटेगु मसिका बुएगुया लिसे सभ्यता न केनेगु ज्या ज्या वैचंगुदु लकडाउन या चोख देना बल्ला कासे युजला शिलाकार नाप कोरोना भाइरस महामारी या हुने भूमिपी लकडाउन चुनि मागु अवस्था एट कगना लकडाउन अनुभव्य विषय वस्तु एट कया लकडाउन या जिगु अनुभव बारे नेपाल भाषा नेपाली व अंग्रेजी भाषा दरबार हाई स्कूल पाखे अनलाइन निबन्ध ढेन्डा बल्ला कासाया गोसा गोगु ख ठुगु चोख ढेन्डे बल्ला कासा कक्षा 9 व 10 व कक्षा 6 निसे 8 टकया निगु पुचा डुगु खसा कक्षा 6 निसे 8 टकया नेपाल भाषा ग्रुपे मेजु युजला शिलाकार नाप लागु दु अठे मेजु आहाना तुलाडर लिउ लागु दु वे कपिन्त
उडा समाज पाखे आपला पिन्तो नान देछागो दु ठुगु कासा ट्यापी बोमी पिन्त संस्कृत पर्यटन मन्त्री योगेश पतराई पाखे शिर्पा देछागु ज्या वंगु 2077 साल कार्तिक 29 गते शनिबार दरबार हाई स्कुले यागु ख ट्यापी बोमी पिन्त ड्य पदक नगद व सफो शिर्पाया रुपे बिउगु ख नाप लामो बोमी युज लाशिलाकार उडा समाज जाकुटी छान्जे भाजु उडे शिलाकार या मेह मेजु ख अठे लिउ लामो आहना तुलादर भोटा इटिया भाजु नरेश तुलाधर व मेजु अञ्जना तुलाधर या मेह मेजु ख यकोइको सुभाइ देशना बुख बोमी प्रेम हेरा तुलाधर ज्यू अले बुख चोमी रत्न सिनुराकार ज्यू ज्यूट वेकअप हुन्छ बुख चोया व बुख बोना जिता क्वालेन दिदा वेकअप इ सकसित यको सुबाइ दिसन्चना लिसे सिकपिन उडा समाज गुंगु थर ज्यू खला पुचले चुना सुकठय ज्याजो याना चना दिगु खसा जिमट सपोर्ट दिते जी इनाबेसे आरस दि बजाको दिपा पाके हुने दिपा डुंगा ठुगु आया मेगु गतिविधि जना वेगु जी ज्याजो उडा स ज्याजो स सुन्ती नख छ छ धाथे हलिमे नेपामी पिनिगु जीवन न छ छ धामा सुन्ती नख व नुद नेपाल सम्बत छिन्छ स व पी छ दया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भितुना मदन दास तुलाधर नया देगु ख गुती सहकारी परिवार सुन्ती नख व नुद छिन्छ स व पी छ दया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भितुना सुन्ती नख झ झ धाथे छिकपिनीगु जीवन न झ झ धामा ज्ञानेन्द्र रत्न तुलाधर नायो असन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी परिवार सुन्ती नख छ छ धाथे हलिमय नेपामी पिनिगु जीवन न छ छ धामा सुन्ती नख व नुद नेपाल सम्बत छिन्छ स व पी छ दया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु यागु भिन्तुना जेम्स प्लास्टिक प्रणाली पीके स्टोर्स सुन्ती नखा झझ ढाठे हलिमे नेपामी पिनिगु जीवन झझ ढामा सुन्ती नखा व नुड नेपाल समूह छिन्छ व पी छडय लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या कामना शक्य एल्युमिनियम इन्डस्ट्री प्रणाली पीके स्टोर्स सुन्ती नख झ झ धाथे हलिमे नेपामी पिनिगु जीवन न झ झ ढ्यामा सुन्ती नख व नुद नेपाल सम्बत 1141 लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना सञ्जय ताम्राकार नमस्ते स्टोर्स परिवार सुन्ती नख छ छ धाथे हलिमे नेपामी पिनिगु जीवन न छ छ धामा सुन्ती नख व नुद नेपाल सम्बत छिन्छ स व पी छ दया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भितुना टुल रत्न तुलाधर किचन स्टोर परिवार सुन्ती नख झ झ धाथे हलिमे नेपामी पिनिगु जीवन न झ झ ठामा सुन्ती नख व नुद नेपाल सम्बत छिन्छ स व पी छ दया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भितुना अरुण लाल श्रेष्ठ अध्यक्ष असन सेवा समिति एवं परिवार सुन्ती नख व नुद छिन्छ स व पी छ दया लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु यागु भिन्तुना सुन्ती नख झ झ धाथे छिकपिनिगु जीवन न झ झ धाएमा पद्मरत्न तुलाधर अन्नपूर्ण किचनवेयर परिवार सुन्ती नखा झझ ढाठे हलिमे नेपामी पिनिगु जीवन झझ धामा सुन्ती नखा नुड नेपाल सम्बत छिन्छ व पी छडय लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना केशव तुलाधर देग सहकारी परिवार सुन्ती नख व नुद 1141 लस्ता सकल नेपामी पिन्त सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य व दीर्घायु या भिन्तुना सुन्ती नख झ झ धारे छिकपिनिगु जीवन न झ झ ढ्यामा पद्मधर तुलाधर समाज सेवी एवं परिवार फरक छ दसैँ यसपालि होलान् धेरै निधार खाली
छ मनमा यो आशा आकाश खुल्नेछ उड्नेछन् फेरि चङ्गा खुल्नेछन् फेरि ढोका छ यो आशा मनमा सबै हुँदा घरमा कोख र मायाले स्वाद हुनेछ मिठा टिका र जमरा सँगै फर्किनेछ हर्ष यो उत्सवमा आशा बाँडौँ कोकसँग कोका कोलाको बोतलमा भएका आशाका गीतहरू शेयर गरौँ आशा बाँडौँ कोकसँग कोक इज द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अफ द कोका कोला कम्पनी कार्बोनेटेड बेभरेज रेडियो उपत्यका जिका खुसी बचाएको डिपाडुगा हाना सकाचिकु लस्कु साना चना ज्याजो खत उडासा जिका चिकन जान्या कामी विकेन लादु टोका रेडियो पत्रिका चेन साफटिको मेगा हाजा तरंग उडासा ज्याजो एचिया रासा लिपांगु पे ठेनुडो लिपांगु बोडासा र सिक्न सियजरा जिना हरेक वास सम उडा व्यक्तिगत टुकु ज्याजो सम्पूर्ण वेक अप इन समाज बेसु योगदान चर्चा परिचय उडा त न हरेक क्षेत्र हरेक खे सक्षम व्यक्तिगत दुडाइगु छु दसु नेबेगु आज का छ उडासे ज्याजो एटक लिपांगु बोक थम उडाटे टुकु ज्याजो सम्पूर्ण वेक काले वेक न समाज बेचंगु योगदान चर्चा परिचय छ यहाँ सुनुगु दौरान बिस्का कठाय व्यक्तिगत ठाउँ जहाँ सिक्ने याने नेबे ठाउँतिर कतला उडाटेगु ज्याजो यान्चो अलग बिस्का कठाण्डु तर एसान्त बिना ठाउँमा व्यक्तिगत बारे कलामा छ बेकसम्म असाधारण भन्नुले बिस्का कठाय ज्याजो यान्चो दिमा व्यक्तिगत चाहिँ ज तागु छ वेका ख स्वर्गीय मिहालमी रमेश ताम्राकार का अवश्य नै वेक सगुन ताम्राकार जति तर वेकयु बारे कलामा छ वेकन लजका मेको ठाउँ याने आइचौँदो वेका जंग पंचित समृद्धि यागो आज कया न्यानाउन चना दिम व्यक्तिगत कथा वेका सम वाइल्ड फोटोग्राफी कथा न्याउन चना दिम व्यक्तिगत कथा जंग पंचितगु ना न्या भाषा टेमा ढका सगु अभियान लगा जतु वेका ठौ वेकन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बारे जिता वेका अनुभव लिसे होटल मैनेजमेंट ने वेकन टाइ निसे फाइट पानवजना दिम व्यक्तिगत जोने होटल मैनेजमेंट चुप दिते खला बार ठौ वेकन पयन जनादु वेका मिहालामी रमेश ताम्राकार का भाजु सगुन ताम्राकार ख थास वेगना बजु खला बला नेने पाके ओने ठौने ज्याजो उडा स ज्याजो डगला पाछ लस्को स्याना छना ठुगु उडा स ज्याजो या सचिव गुइ खुगु पोस सुबा अवश्य न सचिव गुइ खुगु पो ठौया दिने चाहिँ खेतला सुन्दिन खन सिरेङको दुमला कोरोना या महामारी हुने सुन्दिन ख सिरल मोन नख सिरल गुकु ठाउँ हुन नख चाहिँ गेना हुन छु नख चाहिँ अपासको नापयु पुलाउ तरिका चाहिँ म हुन छाकि कोभिड यु डर न जुल ट्रस्ट न जुल अहिले एजिया चाहिँ छे बच्चा गेना चाहिँ मिलेन ख वे चाहिँ सोशल डिस्टेन्सिङ तया है नखन सिरल अपासको नख नक्ते दै चाहिँ थो बिले चाहिँ सुनाए मया न मया माने न मया सुइथान उनी न खमजुल एजिया चाहिँ नख चाहिँ थयवे चिक्चरु हिसाबमा चाहिँ नख चाहिँ कोचल अवश्य ज्याजनमी ठौ उडास ज्याजो या सचिव गुइ खुगु भो न्याका चुनको ठुगुइले सुगम ताम्राकार झिगु न्यने दि वेगै नप खलान्तन वेगै बारे ढाइ न्य चाहिँ जी वेगै अबुजु मला नेपाल भाषा खेले उडा समाज टाइ निसे ठयु त प्रत्यक्ष रुपे सहभागिता किन दिम मडुम सुकाबुटी भने बासला ढुङ्कुम रमेश ताम्राकार चिरकमका जुएदि ज्याजो उडासले न जिसा वेगै इन्टरभ्यु का ढुङ्गा चाहिँ वेगै दुखद चाहिँ छिटो होला मलाई सिके ठौन वे लुमनीले म चिउचिउ ढा मलाई टाइटल खोबी हाइ वठे जो ठौन लुमङ्क्युले चाहिँ गेठे जाओ अब जित चाहिँ रमेश दाइ चाहिँ थिन लुम ये ठ अब मलाई गुकु ठलु म सुकु चाहिँ अननि चाहिँ खरसु रे ठौ रमेश ताम्राकार का बाजु ठन ठौजी त बायु सुकु न खकुली मासिल बायु दल एको लुमङ्का न्याब्लेन लुमङ्का बायु चाहिँ जी मने बा चाहिँ दुधामाला 2.5 वर्ष जुनिगला बा मरु तर एसानो बा चाहिँ मरु चाहिँ फिलिङला एकदमै थाकु तर एसानो चाहिँ मायुलाई सा बच्चा चाहिँ थ चाहिँ स्ट्रङ जुया चाहिँ चोनी माउदु बायु खलाम खसा छिथन नख नक्त्या जुइले न मोनी सुन्ती जुइले न बायु चाहिँ हरेक पले चाहिँ याद भयो हो छाकि सांगीतिक माहौल न जुइ ख बा जुइले चाहिँ छाकि छेन बा दैबले चाहिँ न्यावे जुसा चाहिँ मे हाल्दी न्याबले छे अलि छे मे हाल्दीले चाहिँ छौ चाहिँ 100 गुन्जे जुया चुनी वो चाहिँ एकदमै मिस जु
बा मिस जुला जी थन एक्सप्लेन या फैमको छाके बा ला यापले जिनापे मुटुए दु तर ऐसा मिस चाहिँ यको जुगा बा अवश्य न उको ठाउँ लुमन्ती उडास अले जी व्यक्तिगत रूपमा न जी वेक म वेक न प खना बला न ले वेक युगु मे जिस मचा नि हे जना वेक जुगा वेक युला अनथका ठे जाजो मार्फत सुका पनि बुने बासला मनाको काम ने से छिगु पाखे दवा मला छुबारे खना मासे चाहिँ से टाइ नि चाहिँ होटल म्यानेजमेन्टलाई दुएटु लिसे चाहिँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी न छगु चाहिँ दु ठो शब्द मलाई छगु निपुसँग शब्द दु मलाई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी रका चाहिँ जंगली जीवन मलाई ठाउँ चाहिँ क्यामेरा चाहिँ कैदिया हो जंगली जीवन चाहिँ संग्रह या उठा मलाई इखे दुने न बर्ड सम्बन्धी मलाई चकु झंग पंछी सम्बन्धी दिया रहेको गुल्टो निपुसो गेना सुरुवात जिल्ला वो खेतले चार डेर गुडु मलाई गेना सुरुवात जिल्ला गेखा खासलाई तो च्यार जुला वाइल्ड लाइफ च्यारला जु मको तर ऐसा नापा चाहिँ फोटोग्राफी याबले चाहिँ जी कल्चर जिउ चाहिँ तो नख चख वो प्लस जात्रा यु चाहिँ फोटो यको काया तर तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जी 1.5 वर्ष जुइन अहिले चाहिँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी न अझै स्पेशली जी बर्ड्स यु बारे झंग पंछी त्यो बारे चाहिँ यको चाहिँ फोटो काया तर थुक्यो स्टार्ट चाहिँ धाबले चाहिँ खास चाहिँ फोटोग्राफी या नुका चाहिँ छौ चाहिँ च्यालेन्ज मनु पिन्द वइ जी आ छु फोटोग्राफी क्या हुँदा मनु यु क्या ख कि कल्चर यु क्या ख कि दियपिन यु क्या ख कि देग यु क्या ख कि वो स्टेज चाहिँ क्रस जुइन हुँका चाहिँ अलि लिपा चाहिँ जी चाहिँ च्यालेन्जिङ छुटु त चाहिँ थेको सोचे हामीले चाहिँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भन्छ च्यालेन्ज खौ कारण चाहिँ उके पाखे चाहिँ जी प्रेरित जुया वौ ख अलि लिपा चाहिँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी यान चुनोबले चाहिँ उके वो थोन नसथे जुइ खनिसा छाकी थो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी न चिसो टिभी खनी डिस्कभरी च्यानलले खनी फोटो खनी दयला दय दु तर एसा थमे छ अनुवना चाहिँ अयो अनुभव याउ चाहिँ एक किसिम चाहिँ जी बालको एक्सप्लेन या फैमका चाहिँ एक्सपीरियन्स अलि छिटाइले चाहिँ कल्चर फोटोग्राफी आन्छ मलाई अलि गेना चाहिँ वाइल्ड लाइफ हेड आउनु वे दाइनी जी कल्चर याना स्ट्याचु याना देग याना टेम्पल्स पे याना तर वो चाहिँ स्टेशनरी सब्जेक्ट पे जुलका प्लस कल्चर जात्रा दायो न जिसो मचानी से स्विच नो चीज जुलका ओके गुली फोटो खिचायो गोका जको फोटो खिचायो वे हाथ दियो था वो जी वो ठो है कि गोका जको फोटो खिचायो जी मला वो पार जुइन हुनका चाहिँ अच्छु च्यालेन्ज दु फोटोग्राफी मैक्रो जुल ल्यान्डस्केप जुल छिउ चाहिँ स्ट्रीट जुल मलाई पोर्ट्रेट जुल अयो फुके यान हुनका चाहिँ जी चाहिँ खास चाहिँ अच्छु च्यालेन्ज दु धाबले चाहिँ बर्ड्स फर्स्ट जु चाहिँ वाइल्ड लाइफ वनो चाहिँ बर्ड्स का झंग त छाकि झंग फोटोग्राफी या सिके थाको छाकि वो एकदमै चिरिपिन जुल एकदम मुभमेन्ट न अफो जुल ओकेलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेसन न अफोमा ओकेलाई चाहिँ एक किसिममा चाहिँ एक्सपिरियन्स बेन नलेज बच्चा माग बर्ड्स यु झंग धाबले जी चकुम बखुं जको धाइ मलाई तर झंग थयो प्रजाति पि झंग पि दै कि उइ त जी गेना चाहिँ क्यामेरा चाहिँ फोटो लान क्या धाइ चाहिँ एकदमै तरौ नलेजेबल न उइ त उयुलाई बोन्नमा बच्चा थयो रिसर्च न या मला एजुया चाहिँ ओन बिस्तार नसथे जुया बना चाहिँ चाहिँ बर्ड्स वाइल्ड लाइफ चाहिँ जी पूर्ण रूपमा चाहिँ उके लगे जुया चोन्दुका प्यासन मा जी मलाई प्यासन ल मायामा पेशेन्स न माका प्यासन जको दया न मगा प्यासन ल आज त मे हालमा सा प्यासन मा गिटार थामा सा प्यासन मा तर प्यासन न मा त ठुके चाहिँ पेशेन्स न मा छाकि जंग दाइपि छि धाथा वे मको छि धाथा चुनी मखु जंगल जनावर बिना छि धाथा ठ्याक्क बनि मखु वे मखु चुनी मखु एजे वो फोटोग्राफीलाई चाहिँ जी पिमाला मखु कि जी गोनु वना चाहिँ छथासे वना चाहिँ पियान फोटो छपान मकाया चाहिँ छेल्यावे दिक्क निराश न जेउन दिन त दु तर गब्ले धाय मफेक जी छौ स्पीसीज बर्ड्स यु स्पीसीज यु खला वो बर्ड स्पीसीज चाहिँ जिसन चाहिँ फोटोग्राफी या मासा काठमाडौँ वो लोकेशन चाहिँ जी डिस्क्लोज या मुझे छाकि लोकेशन ढालके मनोपी अनुवना फुकेवना घरवना फोटो क्याप जी तर वो बर्ड फोटो क्याट चाहिँ जी चाहिँ 3 महिना वेट हेना चाहिँ वो बर्ड त चाहिँ माला ढुकेजुया माला चाहिँ फोटो क्याट सन तर 3 महिना न मफ्त तर जी छक र्यान्डमली चाहिँ छनु चाहिँ 5 पिना अब अठे चाहियो उनले चाहिँ वो बर्ड चाहिँ थयो नि हने खनले जबकि जु लाते क्यामेरा नम्बरहरु वो बले चाहिँ जी चाहिँ बिचाएन कि थो बर्ड फोटोग्राफी दाइ चाहिँ थो लक न ख प्यासनमा तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पेशेन्समा धैर्यता चाहिँ यो कोयामा 3 महिना चाहिँ यो काम मखले पासिना बचायो नि हने खन बर्डिङ जी बर्ड वाचिङ उनीले चाहिँ
नापाए खनका ओ दाइ लोकेसन न ख उयो चाहिँ छौ समय न जुइ प्या वइ म वइ अयो न यको चीज चाहिँ दैछु वो बर्ड फोटोग्राफी जो ढाई हिसाब अवश्य न सिके वो ज्ञान न दै जी मलाई नेपालले चाहिँ चखु झङ्गैपट्टि प्रजाति खला मात्र गेडु अवस्था गेडु छि विकिपीडिया यन्दिसा चाहिँ 900 प्रजाति सिमे अपवोद है तर नेपालले चाहिँ जी सिउ चाहिँ 887 स्पिसिस अफ बर्ड चाहिँ थने दु तर माइग्रेटिङ गोमा चाहिँ थन पास जुया नेपाल जुया पास जुया मेथा कन्ट्री वन्यु अयुपिन माइग्रेटिङ स्पिसिस न दै चुनि इम त चाहिँ झिवे थने बर्ड चाहिँ ले गने एफएम हो जस्तै जी नकदिने जी चाहिँ झिउठो कोशी टापु चाहिँ वनाबले 86 चाहिँ ले 10,000 चाहिँ बर्ड चाहिँ खना वो छवै प्रजाति बर्ड्स पनि खनबले वो नेपाली बर्ड म खाना वो चाहिँ साइबेरिया वया चाहिँ नेपालले रेस्ट कया चाहिँ हाना साउथ अफ्रिका वन त्यो पनि बर्ड जुल्का वो माइग्रेटरी बर्ड्स टाइप अयोपिन जुल्का अयोपिन त न नेपाली स्पिसिस धाला मिले म जुल मलाई वला जस्ट माइग्रेटिङ जुक जुल अवेक अपिन त भिसा न म फ्लाइ एना वला थन रेस्ट काला छन्जिनु अलि हाना थन माइग्रेट जुया चाहिँ साउथ अफ्रिका वनिमाली इन्डिया न रेस्ट काइजु एजुया चाहिँ नेपाली बर्ड्स खलाबले चाहिँ गुगल एन्ड दिल्की चाहिँ 900 अबभ प्रजाति पनि खन्दै तर आखिरले चाहिँ 887 बर्ड्स चाहिँ थन नेपालले चाहिँ जु वो मध्ये न छम बर्ड चाहिँ नेपाली जको दुम बर्ड चाहिँ उयो ना चाहिँ नेपाली दाइमा चाहिँ काँडे भएको दाइ इंग्लिश ट्रान्सलेसन चाहिँ स्पाइनी ब्याब्लर दाइ वो चाहिँ एन्डेमिक बर्ड अफ नेपाल वो चाहिँ थने नेपाली जको दय बर्ड मेथा गने मर्यो बर्ड चाहिँ खला झिथो नेशनल बर्ड दाइ चाहिँ दाफे तैताउदु तर दाफे दाइमा दाफे मुनाल दाइ पि चाहिँ इन्डिया न हिली रिजन्स माउन्टेनस रिजन इन्डिया न पाए जुका तर थो स्पाइनी ब्याब्लर या काँडे भ्याको धामा चाहिँ थो थने जग्गा दैमा चराका थो काठमाडौँ वरिपरि न दु उयो चाहिँ नेवा ना चाहिँ बिस्तारमा पत्ता ल्या त जी सोचेन चुनाउ अवश्य न ठो नेवा ना त्यो रहेछ त छु मेरो छु अभियान हो चाहिँ झंगा पंची विभिन्न ना चाहिँ नेवा भाषा छुटु रिसर्च या अले वो चाहिँ टुकुमा याना चाहिँ छौ चाहिँ टैटेउन चाहिँ जुल छौ संग्रह यान देउन जुल उइके बारेमा छ कन्डिसन खास चाहिँ थो चाहिँ इन्ट्रेस्ट जुजु वबले चाहिँ फुके बर्ड्स यु चाहिँ नेपाली ना चाहिँ एकै खन्द त नेपाली ना प्रष्ट न जुल अलि इंग्लिश नाला दे त तर जी नेवाज बिया चाहिँ जी चाहिँ झिउ न नेवा पंक्षी पिनुला नाला दु चिस बखुँदै चखुँदै तर ओके डिपर बनेबले यक्को ना चाहिँ जी चाहिँ डिक्सनरी जुल हजुर लु त यक्को ना लु त मनुपिना खलाबले जी भक्तपुरे वना खलाबले अन बनेपा वना मनुपिना नेवा पिना खलाबले झिउ बच्चा ल्याङ्ग्वेज भक्तपुर केपुली जुल खोपे भक्तपुर खोपो जुल अलि लिपा चाहिँ येले जुल बच्चा डाइलेक्ट पा तर एसा चाहिँ उ ना चाहिँ पुला पुला पिन्छ चाहिँ ना चाहिँ एक किसिममा चाहिँ थमेसे सु जुल उइते जगिना याद आए चाहिँ छौ ग्रुप न चाक्दै जु झिउ चाहिँ नेपाल भाषा बर्ड नेम कलेक्सन दया अलि वो छौ ग्रुप न एस्टाब्लिशन तैदु अलि उके चाहिँ एकै पनि इनपुट न होला प्लस थयु न बच्चा अध्ययन याना चाहिँ आजि सपु ढुकुले न मना अलि आलजी डिक्सनरी बच्चा सोया चाहिँ नेवा नेपाली हिन्दी नेपाली इंग्लिश नेवा डिक्सनरी न सोया चाहिँ जी नामकरण या तेन मको छुन्नादु उइ त जग चाहिँ जगे न जगे या त सन्चना तले वो ना जगेर न या दौरान चाहिँ झंग पंची दनिया दनी एकै झंग पंची दनी तर नापाथे चाहिँ मरे नुगल चाहिँ भच्चा छादा हेबिटेट डिस्ट्रक्सन एकको जुइनुगल एजुया चाहिँ ठाउँकुने चाहिँ झङ्गपन्छी दनी तर सर्टन लोकेसन छौ प्याट छौ लोकेसन अयो थाहा जको सीमित दै हुनका अथो ग्लोबल वार्मिङ दाइ दाइ हजुर ठु ग्लोबल वार्मिङ हरेक ठाउँ चाहिँ असर ज्याजन ढाउले वाइल्ड लाइफ हैन अवश्य ज्या छौ एकै दिन कोपिन्डन अथवा झङ्गपन्छी बेला ठिकै छु असर लान्छ दु छेको फर्टिलाइजरले आइन अडिन या चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ वाला चाहिँ खास था खसला संसारे चोपी फुके प्राणी थिए त इफेक्ट यान जोंदु तर ग्लोबल वार्मिङ खनाबले चाहिँ झंग पंचिते चाहिँ अझ अफो चाहिँ इफेक्ट चाहिँ जे जोंदु तर खुशी खबर चाहिँ छुदा खस चाहिँ थो कोभिड टाइममे खासला थो कोभिड टाइमले एकदम इन्डस्ट्री पि बन्द जुल गाडी बन्द जुल पोल्युसन कम जुल एजुया चाहिँ छौ खुशी खबर छु जुल चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ न बच्चा डिक्रिज जुल छाकि इमिशन फ्यूल इमिशन यको मजुल प्लस वो कारण चाहिँ झंग पंक्षी पिन त बच्चा सासो लाथेन जुल प्लस छादाबले चाहिँ यक्को माइग्रेट यापि थोपाली थो वर्ष चाहिँ थन काठमाडौँ खलायो खर्च चाहिँ काठमाडौँ यक्को खनिमरूपी प्रजाति पि 80-90 वर्ष न्यो जको खनिरूपी प्रजाति पिन थन ल्याउ दै चाहिँ छौ चाहिँ प्रुफ चाहिँ थौकुने चाहिँ फोटोग्राफिक एभिडेन्स दै चाहिँ नदु थो ख चाहिँ
जो कारण चाहिँ ग्लोबल वार्मिङलाई दयादु तर चाहिँ ठुके चाहिँ आ चाहिँ कोभिड यो कारण चाहिँ फ्युल इमिसन वो छिउ चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टल चाहिँ बच्चा चाहिँ पोल्युसन कम जुले चाहिँ यको चरा पिँ चाहिँ यको जङ्ग पिँ चाहिँ थने ल्याउँ चौँदु दैन छौ चाहिँ तरौँ खन्जे छौ तर ग्लोबल वार्मिङमा चाहिँ इफेक्टलाई यही लङ टर्मला यहाँ चौँनो दु एजिया चाहिँ थो पंक्षी संरक्षण दया चाहिँ बर्ड कन्जर्भेसन नेपालले न जी उके न मेम्बर ख अलि वो जिया थो जी क्या पि फोटो पिन फुके उकियुलाई डेडिकेटेड जुल मनु पिन्छ चाहिँ छौ किसिममा चाहिँ चेतना वे मल फोटो जी चाहिँ काठमाडौँ एकै पि जङ्गते फोटो तेबले थयो पि जङ्गन दु थुयु नेवा ना थो दया दयाबले चाहिँ पत चेतना जगे जुइ दया न लगे जो छौ अब चेतना ना पहे आखे चाहिँ बेनिफिट मलाई बेनिफिट चाहिँ छुजी मलाई जस्तो छुन पेसाले चाहिँ आर्थिक रूपमा इन्कम जी आर्थिक रूपमा सफाई जी ढाई हिसाबमा चाहिँ तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लगे खेतरा यिनामी भाजु मेजु पिन आई इन्ट्रेस्टेड डे फो तर वेक अप इन्टर चाहिँ ठिकै लगे या ठगु दैनिक जीवन यापन अथवा मुया फै अवस्था आर्थिक रूपमा सक्षम जी फै अवस्था दुकी अथवा हबी जग्गा ख अथवा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी याना चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ थमेस्या चाहिँ थयो चाहिँ जीविका पालन या दै ख चाहिँ थन नेपालले जको मकु संसार भरिए बच्चा च्यालेन्ज यो ख कि छि अपासको खतरा फोटोग्राफरै जुइ मला तर नेपालले चाहिँ अझै धाउ खस चाहिँ थो चाहिँ सोके छौ लग्न सोक्यो रूपमा चाहिँ जुया चौँ खासै धाउ खस साकी ठुकीलाई चाहिँ इक्विपमेन्ट न यको ततरो माल प्लस उकीलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स न माल अनि प्लस उही त प्रोसेस या त क्यामेरा निसे ल्यापटप निसे फुके टेक्नोलोजी चाहिँ बच्चा अपडेट माल तर ठुकी रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ छुएमहरू जो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ थुके चाहिँ जी गेना काया दासा मको क्यालेन्डर न मो क्यालेन्डर न जिसम फोटो बिउ दयो यको थो नेचुरल वेबसाइट पिन त फोटो बिउ दयो वो कन्जर्भेसनलाई चाहिँ जिसम फ्री ए बिउ खकास होला थुके रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट दयो चाहिँ जी जब बर्ड वाचिङ होना वोले चाहिँ जिउ थयो पीस अफ माइन्ड वो जिउ वो स्टेट अफ माइन्ड चाहिँ एकदम शान्त प्लस बर्ड वाचिङ उनले जी निये 20 किलोमिटर 10 किलोमिटर वो नेशनल वनि मला ट्राभल न जुल एडभेन्चर न जुल मलाई पास पिन नाप्ला त वो एक्सपिरियन्स शेयर न जुल अहिले वो किसिममा चाहिँ जिजा ठुकी बेनिफिट चाहिँ काइ जनु लङ टर्ममै वनिले चाहिँ जुइ नेपालले न खासला जिउ चाहिँ थो फोटो मिया या मे हाला या चाहिँ छिउ चाहिँ मुभी देखा चाहिँ कमेया दाइले तो मिडिया लाइनलाई सिके थाकु ख साकी जिउ रोयल्टी दाइनो अठ्याक जिउ कपिराइट दाइनो आया जे चौँदु पाइरेसी रुल प्लस कपिराइट रुल्स अपासको चाहिँ नेपालले चाहिँ अपासको स्टेबल मजु मतलब हामीले छौ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी खौ वेले चाहिँ ज छौ दिमागके छौ खौ छुइराछि अनुना घेना फोटोकाइजी गुली पिजी अनु जङ्ग पञ्चीले फोटोकाइले चाहिँ मेबी जनावर त नउला हमरा ठैटा अट्याक जिउला ठैनो ग्याम्पी सुनि खला आयो वो फेयरनेस फील वो दुकी मर फिलले चाहिँ फियर दैला न्याप्ने दु इवन काठमाडौँ खलाउ खसा चाहिँ थन फुलचोकी वनले न मन पिन्छ यको चितवा इन्काउन्टर यादु नागार्जुन न यको जंगल जनावर पिन्दु जुवे एक्जाम्पल क्या खसा लास्ट वीक चाहिँ जी थो 8 डेज यु चाहिँ ट्रिप चाहिँ कोसी टापु वाइल्ड लाइफ रिजर्भ चाहिँ जी चाहिँ थो बर्ड सम्बन्धी फोटोग्राफी याद बनाऊ अनेक खलाउ खसा न अन नै मकुना धामसम्म कि सम्दो अन 28 जवान मुनपि स्यानुको म कि सम्दो वो अन दिन दहाडे सुतेनी चाहिँ बनी त चाहिए चुनी जी बर्ड वाचिङ याबले बर्ड फोटोग्राफी याबले ला ततरौं लेन्स जोना चाहिँ जी चाहिँ झाङ झाङे वनिले वो गन प्याउै गब्ले जोना चाहिँ बसवै दै चाहिँ सय दै खचाइ जी चाहिँ रिस नजुल एक किसिम थो चाहिँ रिस नजुल एक किसिम थो बच्चा एक्साइटिङ नजु नाप्लाउडु फोटो न कायदु नाप्लाउनु दु नाप्लाबलेला सिके ज्ञानको एक्सपिरियन्स जुल थोपाल्ला वो चाहिँ बर्ड वाचिङ यु क्रमे नमको बर्ड वाचिङ याना वे नुका चाहिँ जी चाहिँ थयो होटलले चुनचुनले फोन खलान्छुले नाप्ला इभन 2 फिट यु डिस्टेन्स चाहिँ वो किसी चाहिँ पास जुल अहिले जी अन कोसी बर्ड सोसाइटी यो प्रेसिडेन्ट सम्न वे कन अने चुनचो मेस झन्डे जोना चाहिँ स्यावे प्रयास त अहिले जी चाहिँ जिल्ला काठमाडौँ हुर्के जुल यही हुर्के जुल अयो वाइल्ड लाइफ यु बारे पासको नलेज जुपिन मको छाकि तरै चोपी मनो बिन्छ यको नलेज यको इन्काउन्टर जुल इम त आइडिया न यको दु जिदल चाहिँ किस बोल कि छ्या सेमा गयो कि सेन आउन दैन मसु अहिले त 2 फिट यु 2 to 3 फिट यु चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ खौ जुइबले चाहिँ सातु न भन एक किसिममा चाहिँ अहिले थै त
गुली मनोजुया गुली भनरेबल वाइल्ड लाइफ न प जी चाहिँ एकदमै स्ट्रङ दाइ मनोजुया तर वाइल्ड लाइफ दाइ चीज चाहिँ जिसम प्रेडिक्ट न या फेमको र ज्ञानपूर्ण दाइ चाहिँ वो फोटो क्याबले चाहिँ एकदमै एक्साइटिङ न जुयो ज्ञानपूर्ण जुयो वो किसिम अपना ठु भालो आउन छु फेर अथवा इमिनो छुएको ठाउँ जंगली चाहिँ धाउ खस आजु जंगली सर्वे जुइफु सर्वे जुइफु ठो बर्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी रहेला डेना मलाई खाने डेना मजा गाले आई वो सर्भिस पनि वे चान्सेस टु वो द आई नो फिल छुए डु आई अनुभव डु बिटर अनुभव फोटो क्याबले चाहिँ ग्राउन्ड लेभल फोटो क्याबले चाहिँ वाइल्ड लाइफले चाहिँ एकदम बेस्ट आई टु आई लेभल फोटोग्राफी चाहिँ या डोसा चाहिँ ग्राउन्ड लेभल जिरो लेभलले चाहिँ देनाए फोटो क्या डोसाले चाहिँ एकदमै फोटो नबालाको वइ अयो केसे चाहिँ यको सर्पला यको खन तर थोपाले चाहिँ जी सर्वसिमेन ज्ञानपु चाहिँ छौ चाहिँ जी प्यादै प्याला छु नर्मल फुकेसियम प्यादै बच्चा पोइजन डुपिङ प्यान दैचुनि जस्तै कोसिता पुजुल अयो प्यान न न्याका चाहिँ धावे खसा जी ट्रिपल ल्यावेनुका जी एन्टिबायोटिकै नै चुनाउटु छ कि वो घा चाहिँ तराउँ जुया भने चाहिँ उयो एलर्जिक रियाक्सन जुया चाहिँ एकदम तराउँ जुल अयो चाहिँ जुया छुनि ज्ञानपु जुया छुनि जंगले सर्पसिमे बाघ धु अयोसमे जंगले बाघ चाहिँ अट्याक या ख चाहिँ न्यू किसिम जुइ अच्छा कि वो नै चोम्ले जुल कि वो मचा जोन वले जुल मलाई तर ज्ञानपुमा आउँदै चाहिँ वो गैरा वो हातिया खाउ खास वो चाहिँ इमसँग गन अट्याक या फु दै चाहिँ ख चाहिँ धाफे म त्यो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एन्चनले चाहिँ वो जुयाउट समय दुनी बर्ड ना प चाहिँ भिडियो इमिना फोटोग्राफी आ चाहिँ निनेजी अथवा बनीजी गेजी वो समय चाहिँ बर्ड स्वे न हुने तर नर्मली चाहिँ स्वे खर्च चाहिँ बर्ड्स पनि फोटोग्राफी अब चाहिँ कि अर्ली मर्निङै जुल जबकि सनराइज जुइबले टाइमै जबकि बर्ड्स पनि थिपी मिहाला चाहिँ थयो चाहिँ लास्ट नाइट चाहिँ गेना बिते जुल धाया चाहिँ मनुपिन त न्याङ्का थ थितिपिन त न्याङ्का चाहिँ प्यामै नि बर्ड्स पनि धायो चाहिँ वो मर्निङ टाइमै चाहिँ बेस्ट जुल इभिनिङ टाइमै न बेस्ट जु तर बेस्ट टाइम चाहिँ वे निताले चाहिँ छौलाइका छाकि निने पाखे चाहिँ इबी भन्छ प्यासिभ जु भने अहिले चाहिँ रेस्टिङ पिरियड न जुई तर मर्निङ टाइम चाहिँ बेस्ट टाइम अहिले आटको छिजे थायो काइको फोटो चाहिँ गनगन बियर गनगन पब्लिश जुदु इखे बारे जु चाहिँ फोटो चाहिँ खासै दाउ खसा चाहिँ बर्ड कन्जर्भेसन नेपालले चाहिँ यको पोस्ट न जु अलि क्यालेन्डर न यको हो अहिले जी चाहिँ थो पोखरा बर्ड सोसाइटी जुल बर्ड एजुकेसन नेपाल चितवन जुल अहिले बर्ड्स अफ नेपाल अहिले मेम न यको वेबसाइट पिन त ग्रुप्स पिन त फेसबुक न यको चाहिँ जु फोटो पि पब्लिश न जु एभ्री डे पब्लिश न जु अलमोस्ट थो कोभिड यु लकडाउन पिरियड चाहिँ जी एभ्री डे चाहिँ डिफ्रेन्ट स्पिसिज अफ बर्ड चाहिँ जी चाहिँ पोस्ट त ट्राई हैन आतको सक्सेसफुल जिया चोंडु जी वनावे न कोसिटापु वनावे न नुपि बर्ड पि लाइक मसिकी त वनाउ ख थोपाली सक्सेसफुल जुल ट्रिप न अथे चाहिँ 60 डिफ्रेन्ट बर्ड्स 60 आर्थिक रूपमा भार दु जिम थाइफको ज्याट आर्थिक रूपमा चाहिँ भारला जुए जुइदै मजुइ मखु तर वो चाहिँ जिस थोपाली दैरिसा नख चख मरु न ट्राभल दु न मनु पिनेउना रेस्टुरेन्ट न मनु पिन्छ छुए बिजनेसै अपास याना प्रफिट न याउदो मलाई तर आर्थिक रूपमा चाहिँ भार चाहिँ जुए जुठो फुकेस्ते जु मलाई तर थुइट चाहिँ गेना कामा धासा चाहिँ आर्थिक रूपमा जी थो ट्रिप बने ब्लेन गुली खर्च जुल त खंगला खर्च पास पिना प मिले ज्या बने माउ ख तर अपास को जिसो सोचे चाहिँ यक्वे देबा चाहिँ छिउ चाहिँ बर्ड वाचिङ ट्रिप चाहिँ वनि मक छिउ ताथे दाउ खर्च वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी थाकु दाइवे चाहिँ छिउ गियर चाहिँ छिउ चाहिँ क्यामेरा गियर चाहिँ वो चाहिँ सिके ठिकै जुइ मलाई आथो ग्रुपे ट्राभल याबलेला जिसम दाउ खर्च जिउ थो पिकनिक थे अयो न जुए चुनि मलाई अयोबले न बर्ड वाचिङ या जु तर थो ग्रुपे वनले चाहिँ अझै दनि नफु चाहिँ एक्सपेक्टै या फेम तर थुके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी तक्ले थाकु दाउ चाहिँ क्यामेरा नलेज वो क्यामेरा इक्विपमेन्ट चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ जी ओके उलाई चाहिँ एकदम वेट यानाए सोया पर्खेजुया इक्विपमेन्ट चाहिँ ऐसा उडा छ ज्याजो नियन्त्रण दिपे उडा दाजुको जता के पिन्दैन ठुक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी यागो इच्छा देफु वेक छु खजिना छुयामा ठिकै त वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी चाहिँ जुजे छ बनिमा दु अथवा गन क्लास जु डाक्टर जुटे चाहिँ आहा बनमा ढाटे त वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जुटे छ्यामा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आथौं कुनै डॉक्टर यु खलाबलेला आथौं कुनै इफ यु हैव गूगल विथ यु डॉक्टर थेन खलाना फै मेडिसिन न स्वे फै तर वो या खला खदा चाहिँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी चाहिँ गूगल सर्च हैन इंटरनेट सर्च हैन जको न मगा वो फील्ड दे वनमा चीज ख इज या फर्स्ट अफ ऑल चाहिँ छि श्योर जुइ मलका
जी छु याउ ख जी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी चाहिँ याउ ख कि मको छाकि इट इज एक्साइटिङ एट द सेम टाइम एन्ड इट इज डिफिकल्ट एट द सेम टाइम एज डेन्जर पनि डेन्जर न जो हबी जको ख जी फोटो काया चाहिँ मे पिन त चाहिँ जी काई फोटो दया किन्यु जको सोक खस वो चाहिँ चिडेखाना वसान जुले वसान जु तर रियल वाइल्डले वना चाहिँ फोटो काट चाहिँ यको रिस्क जो ले रिस्क क्याबले चाहिँ छि थयु ज्यान न लाटे तया चाहिँ चाइल्ड माल प्लस एट द सेम टाइम थयु प्यासन न दे माल पेशेन्स न दे माल मला अले अयो मिले जुपी पास पिन दे माल वो नलेज शेयर दैला जी नच दैथे नलेज शेयर चाहिँ थपी सिबे सिनियर पी थोफिलले लगे जुपी न प खलाना एला मेला याना जक सिधै चीज ख तर जी आक्न दया थो चाहिँ गुगलले इन्टरनेटे भिडियो सोया चाहिँ सिके जुइ चीज चाहिँ मक अवश्य न अब दि चाहिँ प्रसंग जी ले चाहे जो छ रसिने वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम नाप्ना पहुँच चाहिँ गुरु तिर न्यानी चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अध्यापन याना जुन जुन ठिक बारे छौ गर्न खास जी धाबले चाहिँ जो प्रोफेसन चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी जुल जी थो होटल म्यानेजमेन्ट खास चाहिँ बनावे चाहिँ लन्डनमा बनावे जुल अन सिलेका चाहिँ थनवया चाहिँ थन होटल हैन ज्याएन जो लास्ट जब चाहिँ हायत रिजेन्सी होटल चाहिँ सिनियर सेल्स म्यानेजर जुल उक्यु न्याने चाहिँ यकुमी होटल हैन ज्याएन नेमली चाहिँ स्याङ्ग्रिला होटल चाहिँ एज अ फुड एन्ड बेभरेज म्यानेजर ज्याएन उकि न्याने एभरेस्ट होटल हैन ज्याएन फुड एन्ड बेभरेज म्यानेजर जी पोखरा न छुना फुलबारी स्पा एन्ड रिजोर्ट चाहिँ एज अ रूम्स डिभिजन म्यानेजर न छुना अले यको विभिन्न थाहा से ज्यान यान न अले वो नुंगा चाहिँ जी चाहिँ अध्यापन वो न थुन अझै होटल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अध्यापन चाहिँ जी दुआ भए छ कि होटली जब भयो खसा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ चीज हो छ कि नुपी मोनोपी नाप्लाउ इन्टरेक्सन जुयु ओ खाना जुलस दाखो जु फोटे चाहिँ फुड एन्ड बेभरेजेस होला एजुया चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक न ख तर थो जी होटल म्यानेजमेन्ट थन ज्याएबले चाहिँ थन स्थिति चाहिँ बच्चा होटल यु कन्डिसन चाहिँ बच्चा चाहिँ अपासको बालाउ टाइममा चाहिँ जी मलतका थन छाकी थन थोपाले चाहिँ द्वन्द ज्या चौंदु युनियन यु न खन्दु मलाई अलि वबले चाहिँ थो होटल वो टुरिज्म व्यवस्थापन पिन्छ यक्वे सफरियात जिन कोभिड कारण आला हजुर ओ आला झने जुए जुल तर एसान आ चाहिँ पच्चा होपला दु थो होटल म्यानेजमेन्ट दिन हाले थो नि सन्जना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफीले छ्या मन आइछ अटो होटल म्यानेजमेन्ट बुन्ने चाहिँ छ्या मनले होटल म्यानेजमेन्ट बुन त चाहिँ छिउ चाहिँ छौ पर्सनालिटी चाहिँ छिनाप चाहिँ देमा या छौ पर्सनालिटी चाहिँ छि चाहिँ डेभलप यामा ताकि होटल म्यानेजमेन्ट धाबले छि थो खाना जको पकाया नमको रूम जको सफा आउन नमको मलाई फ्रन्ट अफिस जोना हिला जको चुन्यो नमको छौ पीपल टु पीपल क्वालिटी छौ जुइ मलका पीपल पर्सन जुइ मलका तर होटल म्यानेजमेन्ट यको अप्सन दु यको चोइसेस दु यको डिपार्टमेन्ट न दु तर इफ यु आर अ पीपल पर्सन मलाई यु हेभ टु बी इन हस्पिटालिटी मकुसा चाहिँ एकाउन्टिङ का सान्जिल मेरो टपिक का सान्जिल तर आज त चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट बोली त चाहिँ खास चाहिँ छु प्यासन न मला चाहिँ फुड द एकदम प्यासनेट थिङ ख गुल्टको असि ठिकै चाम चाहिँ गुल्टो चामला गब्ले वनीमुको होटल म्यानेजमेन्ट छ कि जब तक ट्राभल एन्ड टुरिज्म दै तब तक होटल म्यानेजमेन्ट दै छ कि पिपल मोनोपी गन ट्राभल या त अन होटल खोजाइ है र होटल खोजाइले छु खाना वो थोटोन्यु चीजला माया माली एज थो चाम चाहिँ नेभर एन्डिङ है चामको होटल म्यानेजमेन्ट यु वनी न मकुनी तो कोभिड याना न अपासको मो नि थाहा खसा मोनोपी छि खने दुदु मार्क्स त याना रेस्टुरेन्ट या नै सोंदु गुली जको छेचुनी न जुइ मलाई इज चार्मिङ चाहिँ एकदमै चार्मिङ जो ठु होटल म्यानेजमेन्ट बन्यो चाहिँ मोन्टेसन बनाउँछ चाहिँ आर्थिक रूपमा सफाइ जुट अवस्था एकदम चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट आथौं कुनै गेज हुँदा छ होटल म्यानेजमेन्ट बन्नुका जिम विद्यार्थी पिन्द चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट बना छुया त क्वेशनले जित यको भयो होटल म्यानेजमेन्ट चाहिँ बना चाहिँ होटलले ज्यान या ख तर सर्टेन टाइम तक ज्यायामा जी चाहिँ त छ कि होटलले ज्याबले थौ कुनै मोर टु डु विथ एन्टरप्रेन्योरशिप चाहिँ जी हुँदा थयवे खोले या थयो याना नेमा होटले ज्याबले छौ स्टाफ जुल सर्टन स्यालेरी एभ्री मन्थ वइ वो सेफ जुल तर थयो ज्याबले थयो बस जुइबले थय जुइबले चाहिँ होटल म्यानेजमेन्टले चाहिँ यको थाउन्यु न थान दु र आर्थिक रूपमा चाहिँ छि होटल म्यानेजमेन्ट बन्नुगा चाहिँ सिम्पल रेस्टुरेन्ट निसे कफी शप निसे छिउ चाहिँ बेकरी निसे न्याउन याजु छा दासा होटल म्यानेजमेन्ट डक्ले इम्पोर्टेन्ट चीज चाहिँ छुदा छ होटल म्यानेजमेन्ट सोंगु चीज दु व्हिच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट वो कि यक्को देबन चिसो कमे आफु जिंदा सोंगु चीज चाहिँ छौ चाहिँ कफी छौ चाहिँ बेकरी वो छौ चाहिँ अल्कोहल यु खला खसा चाहिँ अल्कोहल जिसो पस्लो न्याबले चाहिँ गुली टु वो होटले टुनले गुली टु दाइलो छि कम्प्यारिजन या मोलो के यक्को प्रॉफिट मार्जिन जुल अझै ब्रेड यु बेकरी खलन दिउ खसा ईस्ट
फ्लोर सुगर बटर जको माउ ख तर उयो ओभने तेन हुँका चाहिँ उयो प्राइस गर्न थियो भने चाहिँ सिएसयु कफी 8 ग्राम कफी चाहिँ छु चाहिँ छौ चाहिँ इस्प्रेसो दाइ वेगा मलाई उ के वे इस्प्रेसो है छु क्यापुचिनो निसे लाते निसे फुके चीज देखी अब 8 ग्राम कफी छु हट तुसा चाहिँ 20 रुपैयाँ न तुई मक्का मीबले गुली फाइदा एज बिहा चाहिँ थोसोङु चीज चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट बुनि पिन्छ चाहिँ एक्सप्लोर या फै रेस्टुरेन्ट चाहिँ वनि फै रेस्टुरेन्ट बिजनेस चाहिँ वनि फै दाइ चाहिँ छौ चाहिँ दया छुनेका अथवा लिपाङले कोभिड चाहिँ गयो असर लाग्यो होटल म्यानेजमेन्ट उसँग होटल क्षेत्रले गयो असर लाग्यो होटल क्षेत्रले चाहिँ ठकिन चाहिँ कोभिड एकदमै दामा ढोले जुल एक्जिस्टिङ स्टाफ पिन्तन एकदम होटल ततजी होटल पिन्छन गेना स्टाफ पाले द क्वेशन जुल तर चाहिँ ठुकी चाहिँ छौ चीज चाहिँ छुन शेन दास चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट यही पिन्छ न कोभिड दायु चीज त चिसा चाहिँ सोशल डिस्टेन्सिङ तया चाहिँ या जु सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन जुल कि चाहिँ कोभिड नभए बचे जु दायु चाहिँ छौ चीज चाहिँ होटल पिन्छ चाहिँ चिज त चाहिँ थुइकल के दास सोशल डिस्टेन्सिङ आर होटले याना चाहिँ होटल चलेन चोपी होटल न यको काठमाडौँ एक्जाम्पल देनु कला सेफ्टी ताकि रूम सैनिटाइज याजिल खाना सैनिटाइज याजिल फुके स्टेपे चाहिँ सोशल डिस्टेन्सिङ बो सैनिटाइज याना चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट याना चाहिँ वन्यु चाहिँ छौ चीज चाहिँ ठगिन एकदमै नेपाली होटल इन्डस्ट्री न शेन अवश्य न छौ छ चाहिँ यको खलाको मन्डु ख आज सुन्टी नसिए ढुङको ठौ एटिने द प्राइभेट पासा न इन भामरा ढुङको संकेत ठोब्याचङ इले चाहिँ आछु होटल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी छ एक खकनाडीला अथवा वटसा नि होला अझ वर्ल्ड फोटोग्राफी सम्बन्धी मलाई छ एक खटौ सिका फोटोग्राफीले गुल्ठाको गेजिरहेको सिका तर ठुन्युको विषयवस्तु जुने जि न्यानि नमंगो छ डायमन्ड ख लिपाङले छुटु छन वना कनाडी फेगा हजुर ठुन्युको सब्जेक्ट जि न्यानि नमंगो छ डायमन्ड ख छुन्टु छन कन्डे फेगा मोर अपासको छु मोर थुके चाहिँ डिफिकल्ट दाइ न्याउन फिल दै थयो चाहिँ इन्ट्रेस्ट प्यासन वो पेसेन्स चाहिँ मा फुकेङ फिल्डले एजुया चाहिँ चाहिँ थयो चाहिँ छौ डु लाइफ चाहिँ फुके एक्सपिरियन्स चाहिँ क्या फेकेमा जो विचार चाहिँ वेज होला एजुया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी न छौ फिल ख ओके न छिचा संजु होटल म्यानेजमेन्ट न छौ फिल ख तर बोट न्युए चीज याना वन दयु न मल्टी टास्किङ न छौ जुइफु एजुया थयो इन्ट्रेस्ट ख के देना चाहिँ छुया विचार याना जग चासा उन जोय जुल ज्याजो लिपाङले लिपाङ यस उडा समाज पहल कठ चाहिँ उडा से ज्याजो ठुको ठगु ठौ सचिव गुइ खुगु बोठेन गुला मला त ज्याजो त काय छुनु खछु ज्याजो चाहिँ जी नापान नियना बायु पालन निसे बायु इन्टरभ्यू दु निसे न नियना जी ज्याजो एकदम निपिसो प्लस थु ज्याजो न चाहिँ पपुलारिटी न गेन याउ थे सोंजि त एजिया थु ज्याजोले वया चाहिँ छोन्यु खन्ते दुले चाहिँ बिगिन जीव थु ज्याजो सञ्चालक पिन त फुकेस त चाहिँ जीव दुनंगल निसे चाहिँ एको सुबा उले जक ताम हस एको सुबा ठन्टको जया ठगु नुओ खजिमले पंगदिला एको सुबा दु को सुबा देशलन जुना सुगम ताम्राकार जुएटा वेका छम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ज्या वेको टाइ निसे ह्यान सना दिमा व्यक्ति जुल निसे वेको न विभिन्न कथा जंग पंच संरक्षण यागो अले वेका पनि ना संग्रह यागो आजु कया गु वेको ह्यान चंगु वेको अभियान ठो कथा ह्यान उन फेमा अझ वेको त यको प्रगति लपि खण्डे फेमा दैगो काम नै थे होइदल स दीपिकेन तुलादर बायोडिको जपन तुनम जुल जा प्राविधिक कथा गले दीपी प्राविधिक पाठा निसे यना छिपिन जगु साथ बेतल छिपिन सकिसित यक्क कसुबा दिसे होइदल स आइतबा सुबह जेमा भा